Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwumva amasaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 18 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa. Ibintu biba bikomeje kuba ibintu biba bikomeje guhindura isura by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi. Nabyo tuba tuje kureberaho hamwe kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze cyangwa se uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko tugiye kugaruka iby'umujyi wa Uvira kugeza amagingo byamaze kuba gateranzamba kanyina wanzamba, ariko kandi tukaza kugaruka ku kijyanye by'umwihariko na CNDD-FDD muri iri joro ryakeye rwose urugo rwitwa Ndakugarika rwaraye rwatatswe n'abagizi ba nabi kugeza amagingo uyu mugabo akaba ari no mu bitaro isa n'isa binavugwa yuko ashobora kuza gupfa. Uyu akaba ari umwe mu banyamuryango bakuru ba CNDD-FDD. Yenda tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo tubikomozo, ariko ubundi nyamuneka nari nanirutse cyane bigendanye n'amakuru menshi muri ano masaha mu gitondo mfite. Reka mbere na mbere tubanze tunisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Mbanza mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Munanira, Coline Mujejuru, Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, Coline ya Kinazi, mu gisagara cya Bujumbura, Gitega, Bubanza ndetse na za Kirundo. Baba bibereye hirya no hino mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, ariko kandi na Congo na Uganda. Baba bari mu ntara gatandatu diaspora, baba bibereye rwose Canada, Ububiligi, Ubufaransa, United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze rero hano kuri TV Duniani Kote. Birumvikana rero reka ibintu tubyinjiremo mu buryo navuga yuko ari ubwavuba cyane, ndetse tubyinjiremo mu buryo bwihuse. Ni ukuvuga ngo muraza kunyemera twinjire mu mujyi wa Uvira turebe uko situation ihagaze ku ngabo z'abarundi, ariko kandi muraza kunyemera turebe iby'uwitwa Ndakugarika ushobora kuza kwitaba Imana nyuma yuko rwose hamenyekanye yuko uyu mugabo arimo aragendwa nabi cyangwa se arimo aragirwa amajanja n'ubundi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uwitwa General Neva. Turaza kunyarukira i Bujumbura turebere hamwe iby'amasaso ayumvikanye hafi neza n'ikibuga cy'indege. Aya masasu bikanavugwa yuko rwose ari Red Tabara ishaka kuzenguruka iki kibuga cy'indege, ariko intare cyangwa se ariko igisirikare cy'u Burundi plutôt kigatabara muri rusange. Turaza kwikomozaho, turaza kugaruka indani mu mujyi rwagati Bujumbura turebere hamwe patrouille rwose yaguyemo abasirikare bagera kuri 2 ariko bakagwamo bagonzwe. Hari byinshi biri kwibazwa, ese aba basirikare bagonzwe mu buryo bimeze bite? Benshi bati ababagonze n'ubundi ni bamwe mu bagerageza n'ubundi mu bashaka guteza umutekano muke, gute umuntu agonga abasirikare bari kuri patrouille. Turaje tubyinjiremo, hari amakuru tubifiteho. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD ndani turebere hamwe kurugana no kwicana gukomeje kugenda kugaragara mu ishyaka ry'i Burundi by'umwihariko, naho rwose navuga ko ibintu byamaze kuba biba ibindi. Turaza kugaruka hano za ntuza za Kirundo turebere hamwe ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe y'abasirikare ahitwa Zambandaka, imyiteguro ya gisirikare mu gihugu cy'u Burundi akamejeje. Turaza kurebera hamwe FDL rwose zigiye gusoza ikosi zifatanyije n'imbonakure 5 kuri 5. Rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kwikora kugira ngo aya makuru tuze kuyinjiranamo neza muri rusange. Twibukanze cyane rero sindi butinde, ngira ngo murabizi ngenza nanzika cyangwa se nkubita mbangura. Reka duhite twinjira muri ano makuru nyirizina, ibintu tubishyire ku cyitwa umurongo. Reka duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe ikomeje kugenda igaragara hano i Bujumbura. Ni inkuru rwose ikijyanye no kuba rwose isa n'isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura. Impamvu nkubwira ni ibintu bishobora kuza guhindura isura nuko kugeza amaginga ya amakuru dufite atariho ivumbi, amakuru dufite navuga yuko rwose nyamuneka
aremereye cyane, ari uko ku isaha y'ijoro, ku isaha rwose y'isaa tanu n'iminota igera kuri 45, murumva yuko twasatiraga saa sita, twasatiraga ku wundi munsi wa 18, habayeho ikijyanye n'amasasu menshi yumvikanye hafi y'ikibuga cy'indege. Aya masasu rero yumvikanye, abenshi bavugaga bati nyamara igihugu cy'u Burundi birashoboka ko kizaterwa kudeta mu buryo budasobanutse. Benshi bakavuga bati igihugu cy'u Burundi kirahabi, gishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane mu buryo kitazi. Ariko twebwe hari amakuru twamaze kumenya, navuga yuko atanariho ivumbi. Impamvu mubwira nti hari amakuru twamaze kumenya, ibi bitero bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ni ibitero tumaze igihe tugarukaho tukananariza tukareba ese ibi bitero ninde ubigaba, bigabwa nande, ninde uzi igihugu cy'u Burundi bene aka kageni ku buryo ashobora kugira gutya akagaba igitero kandi akamenya inzira ari gucemo mu gihe umwanzi we cyangwa se uwo bahanganye yamaze kumenya ese bimeze bite, yatatsatarutse, ese imbaraga afite nizihe, dushatse kumurasa twamuhera he, akabura akaburirwa irengero. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose ntago ahantu haba hatatswe n'umuntu uturutse ahandi, ntago ahantu haba hatatswe n'umuntu uturutse ahandi. Mbere na mbere reka tugaruke gato kuri Red Tabara. Red Tabara ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko ufite n'imbaraga zikomeye, by'umwihariko ushobora kunataka igihugu cy'u Burundi, nubwo n'ubundi ari umutwe ubarwanya uba ugomba kubarwanya. Ni umutwe udakeneye ubutegetsi buriho bwo witwa Evariste Ndayishimiye, ndetse isa n'isaha banatangaza yuko bagomba kuzagaruka mu gihugu cy'u Burundi ubu butegetsi buriho butakibarizwaho. Ikintu mugomba kumenya rero hano ni uko kugeza magingo aya igihugu cy'u Burundi nyamuneka kiri mu bibazo bikomeye. Ntabwo abarimo barataka ibi Bujumbura ari abo bahanganye harya muri RDC, ntabwo ari iki, ntabwo ahubwo iyi ni Red Tabara. Ngira ngo niyo makuru umuvandimwe rwose yabashije kuma ambwira ati ahubwo haze kubaho kwitonda gomeye. Iyi ni Red Tabara ikomeje kugenda by'umwihariko yataka hano mu buryo bwo kugira ngo irebe se ibintu bishobora kugenda bite mu gihe yaba itangiye icyitwa ibitero biremereye, irebe se mu ibintu bishobora kugenda bite mu gihe by'umwihariko yaba igerageje kwataka igihugu cy'u Burundi. Nibi ntabwo navuga yuko ari ibyo kuza bagahita bafata umujyi wa Bujumbura, cyangwa se bagahita bafata radio na televiziyo, cyangwa se bagahita bafata iki kibuga cy'indege, ahubwo ni mu buryo bwo kwesiya barebe se turamutse tunagerageje kwataka abo duhanganye bafite izihe mbaraga, abo duhanganye bafite izihe mbaraga, ese twabatsinda mu buhe buryo, kugira ngo bamaking sure neza yuko ibintu bimeze neza muri rusange. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibi ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda rwose bigaragaza icyo nakita nko kuba ibintu rwose bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi umutekano ari muke. Ikindi kandi kigaragaza ko Bujumbura ifite umutekano muke mu buryo mwese cyangwa ubundi, nashingira ku kijyanye no masaha y'ijoro ibintu bikomeje kugenda bigaragara. nk'ubu bari bari kuri patrouille bagera kuri 2 baraye bishwe, ndetse bicwa n'imodoka bivugwa ko yabagonze. Iyi modoka rero muri uku kubagonga nta nubwo yigeze ifatwa, kugira ngo mwumve ukuntu igihugu kiba kikiri hasi. Nyamuneka iyi modoka yabagonze, irangije nyuma yo kubagonga iranakomeza irigendera. Kugeza magingo aya amakuru twamaze kwakira, igihugu cy'u Burundi kiracyakora iperereza. Bari abasirikare bagera kuri 6 bari kuri patrouille barimo bazenguruka umujyi mu makaritsiye agiye atandukanye, ariko biza kurangira batarenze umutaro nyuma yo guhura n'ako kaga cyangwa se n'ibyo bibazo bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hagati aho igihugu cy'u Burundi navuga yuko ari igihugu kiri mu bibazo, ari igihugu navuga yuko umutekano wacyo utifashe neza. Ibi ndabivuga nshingiye ku kuba imodoka ishobora kugonga umusoda, abantu 6 bagapfa 2, noneho 4 basigaye bakananirwa gutambutsa amakuru ngo bakurikirane ibyo bibazo, ndetse bamenye ese iyi modoka yabagonze mu buhe buryo. Ni ukuvuga ngo ibi ni bimwe mu bintu n'ubundi biba bigaragaza yuko igihugu kikiri hasi,
kikiri hasi. Yenda natanga urugero nka hano mu gihugu cy'u Rwanda, uretse kuba yenda ari ukuvanga abasirikare n'umusivile ari umusivile umugonze niyo byaba saa saba z'ijoro niyo byaba saa munani z'ijoro, ntabwo bashobora kuyoberwa ese ni iyihe modoka yamugonze. Biragoye cyane, biragoye cyane. Rero kuvuga uti igihugu cy'u Burundi bapfa inzego za leta baragonze kandi umuntu wazigonze ntabwo ari impanuka yarabigambiriye, noneho umubwire ngo babuze ushobora kuba wakoze ibi bintu. Ibi ni bimwe mu bintu by'umwihariko buri muntu wese atakemera, ahubwo iki ni igihugu kirimo kiragaragaramo ubugambanyi by the way, kuko nshingiye kuri byinshi dukomeza kugenda twumva, ni igihugu ubona yuko kirimo ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru muri rusange. Ibi nta nubwo turi butindeho cyane, ubwo igihugu cy'u Burundi nicyo kiri bubitindeho, nicyo kiraza gukomeza guhangana cyangwa se kumenya ibintu bimeze bite. Ahubwo reka tugaruke gato hano muri CNDD-FDD mbere yuko twinjira ku by'ingabo z'abarundi hano muri Uvira. Tugaruke gato muri CNDD-FDD. Ni CNDD-FDD kugeza amagingo aya ikomeje kugenda igaragaramo icyo nakwita nk'umutekano muke cyangwa se kwicana kwa hato na hato, kurogana. Ariko mbere na mbere tujye tubanza turebe ubundi, ni ukuvuga ngo nimba ishyaka riri ku butegetsi ubwaryo rishobora kugaragaramo kutumvikana, ubundi ni gute abandi bo bazumvikana? Ni gute societe civile cyangwa abaturage bazumvikana? Ibyo bintu biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo nyamuneka iyi shyaka ritarimo rigaragaramo akumvikana, biragoye kugira ngo n'abandi bumvikane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Biragoye kugira ngo n'abandi bumvikane, kuko niba tuzabona mu nzego za gisirikare basubiranamo ibintu bikomeye, tubone abaturage nabo ubwabo bari kwicana, iyo mitwe yitwaje intwaro izikora ibitendo. Nk'ubu tuvugana uwitwa Ndakugarika urwo rwaraye rwatatswe, kandi uyu ni umunyapolitiki ukomeye by'umwihariko wabarizwa no mu ishyaka rya CNDD-FDD. Urugo rwaraye rwatatswe, rumaze kwatakwa, ruraswaho bikomeye. Amakuru tunafite ni uko uyu muntu rwose nyamuneka ari mu bitaro. Ubwo rero navuga yuko ari uguhangana hagati ku mpande zombi, n'ubundi abayobozi barimo batumvikana. Ibi rero mbivuga nshingiye kuri ruswa, ibi mbivuga nshingiye kuri ruswa igaragara mu gihugu cy'u Burundi, bivuga nshingiye ku kugerageza kwigwiza imitungo ubuyobozi. Ibi ngira ngo mujya mubibona ku mikoranire y'abayobozi bagiye batandukanye. Yenda reka ngaruke no kuri General Neva, uyu ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ni umwe mu bantu batajya baba bafite abayobozi b'inzego zo hasi, ariko abayobozi bakaba babayeho nk'ibipupe. Abayobozi bakaba babayeho nk'ibipupe, ukabona hari ibyo bashinzwe mu nzego za politiki, ariko ugasanga nta myanzuro bashobora gufata. Ibi rero bikaba bimwe mu bintu by'umwihariko navuga yuko bituma igihugu cy'u Burundi kigenda gihura n'akaga gakomeye muri rusange. Birumvikana yuko rero ibi ari bimwe mu bintu bishobora kuza kugumya gutuma ibintu tubona bikomeza kuba bibi, abayobozi baraswa ndetse rimwe na rimwe bakanicwa. Ngira ngo hari abo bita basindayiga tumaze iminsi tubabwira yuko ngo Ndakugarika amaze iminsi nabo yivugana. Ngira ngo uyu we yaranapfuye ejo bundi nta gihe kinini giceho, ndetse n'amakuru aza kujya hanze amenyekana yuko uwitwa Ndakugarika ari bo bamwivuganye. Ariko ubu rwose nawe bigaragara yuko bagenzi b'uyu nguyu batumvikanaga n'ubundi na Ndakugarika ari benshi cyane, barimo barashaka kugenda bashyirana hasi. Ngira ngo twagiye tubabwira byinshi, twababwiye iby'uwitwa General Neva wavuze ko yarozwe, ngira ngo ibi bintu murabizi neza cyane. Nyuma y'uko avuze yuko yarozwe, ngira ngo muzi neza yuko amakuru anavuga yuko uyu mugabo ngo yarozwe n'uwitwa Kinuza Ndayishimiye, ubwo ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu biba bikomeza kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Nyamuneka by'umwihariko hariya mu gihugu cy'u Burundi ugasanga nyine inzego zigiye zitandukanye nta kumvikana kurimo kuragaragaramo.
Yes, ndimo nagenda ngana ku musozo ahantu muri Uvira abasirikare b'abarundi benshi bakomeje guhunga badeployinga abandi. Ni amakuru rwose arimo agenda atugeraho ubwo isaha ku isaha n'ubundi imiripuko muri ibi bice iraza kuguma ikomeze, gusa icyo nababwira cyo igisoda cy'u Burundi nigishaka gituze kuko aho gihanganye nabo ntibasanzwe. Yes, reka nsoreze aha ngaha, nabashimire bakunzi ba Duniani Kote TV, turaza kugaruka mu masari.